Чаваш енре мыйрагалла вылегчерлі тыдаганзем нумай, тада візем хош районда ытларақ. Сет хаге бызык пулдыр дезен мен думаллаха. Пағалық үйді веде галаштарать. Үйду нумай. Візене ұжымладма агроинновациязем прилежу ергюжібе Николай Васильев падыл булдымыр. Николай Иванович, сетпе яланах үйду пулны пур пулатте. Мыйрагалы шулдравылық тыдаган хужалық сенеде, ялда не тыдаган сенеде шаг үйду каныштырландарать. Пирін чываш енре сетпе ешлегензем мен жүхліха. Чуваш республикин сетпешлегензем пен жутпа пиринумай. Взем хушнде шыры ширимолды организации. Вишер утмал хрещен хужалығы зем. Тада вадар пенетла хушма хужалығы зем. Взем педембе сагровойны щиди пен ытла и нет тыцадращи. Пала хужалық сем хошызем седе хызем бадын жехтербелеші, депрезем вара сез заводжызем бет таджи жығынса ішлеші. Республика перин ширм загр организации сидеть тербелись пешлет. Взем шутлазан тватчер сагрованы пинтон сиде тербелиме хадер анжахта взем херхпилик процент чеш шлеще. Мы вырслаган загруженность херхпилик процент чеш. Ща трак каламала прохужалах сем, ща в сиде хазим банди тербелеще. Сумахран каламала чак шубашкаран джеверначный чеба мелк хужалах взем пропасить не хазем тербелезе хазем рынга духаще. Хрещен хужалах сен галас ползан жагында твай районже КФХ Ларионов Сергей анжағытларақ сем пурде шак сиде заватваще тербелеген зауыцене. Хызем бадынде тербелеген сен ежінже пызы хужалық сем е усламшы сем ытларақ. Сүт келет пағалығын жен. Хыш хужалық хын сүтне пағалығы пызықы шавна ол тербелезе шав пағалық продукции бел рынға топма бұлдарайды. Выл шымыл ябаламар. Итларах пызык производства зем, хзем чак конкуренция нет, цадрама булараши тизиртлатпыр. Кунда халі пағалық перге галажас пулзасын, ұланмалла. Пызык хужалық сем пағалық шайне тытса бұрша. Анжақта берін уйрым жинземде ялзенде сөт парашы. Візен пағалығы берге галажас келет. Выл педе кызык иду. Межіндезен, ебекаларынхе, выдар пенитла, хушма хужала, и нет содрать в зем, ала пенитла драни не содращи. Но моя женде, шак сетен топ желешин. Шан бергит чаш республикинже перин шак сете буштараган шинзем организациям нумай. Я берешь михшутлас ползан. Мордовия республики Зень, Мариэл республики, Чулгала республики Олысе Илес Пузан, унда умбек организация пиди загал. Ялды халах сиде умбек пуштармаш. Пин потравил пуштарать, вол пин жут палахия была, анчах камчав сиде кильде тузелет. Хозяин выросла ответственность полмала. Я ваплах полмала. Мен дизайн кунда вихемелле. Сиде пуштара прокама вон литр барать, кам щирим, кам водар литр барать. Шавн чехне галамала хожен сидже и не пруланы жеш. Шав ситнем воны гоны таран шак завату маламар. И вылега не прохтармала. Ситне завату маламар. Мен дизайн он качество пагалых сидже ябых юрамажна. Анжахи бір шагында уна жутламас бір шутлап бір паянлықшын. Шав сиде заватасха вон литра. Парзаюлас хадисе. Шав вуна литр, вишер, 20 литр жинже, шав пағалық не пасайрать. Шавын бірге шагында премш был кампуғаған зен, шак психология шинны зене кампуштарать примеле. Камын сүтне кашны гондөшлемеле. Камын хушма хужалық незір шанадыр, візенне, может пернере біре, может вунугында дершлемеле. Мүжін зен шағындан келет. Шинзене шак пағалық не тыца дома врентмеле бірле. Кам сүтне заваттывать, хайын тош явал пулмалам. Вылегчелезі гаре, уна укол дваще, унда антибиотик дваще. Ша вғытра, ша унда инструкциябе пұхмала. Вунугун или вунигугун таран шав сиде химия рамаш, дават тумай рамаш. Пирин партине жак туршлезен, шав антибиотик тухсан, и уна не сортовой дваще, ширим деньги ворне, сире бараще вуны деньги. И уна ижмазында булдара, шавын бірки яваплы хире хиршлигунда. Николай Иванович, апла булзасын пирин пер тумлам антибиотиклы сет, пер литр лайық паға сиде прақжагларет. Через я шак опыда вунны шулгайла, вунны жундайт треболь, шак Тюмень областінде каза пұқсы келдемір. Візем мілі жак халық пәшлешчезе. Візем дош, калашы, шет пұштарма бұшларымырда, пағалық неғ вардайм аспыр. Перін веш сөйт каят не сыртовой бе.
Варам дума бушлар мертеш, замглаще. Каждый год, каждый жинне сутне пахалых не душлет бір. Вара дед пен ватр процент сүт пама бахры. Кам пахалых не пылмеш. Каран взем худшин жеш, анжах пахалых не хварда пырда андара пырдет. Вара бір мен два мертет. Шагында ялда ял галахе кама авторитетli жина топмар дед, уна дед уговорит турмар, вара щак шин пуштрама бушлар дед, пен вара дед пахалых, пен ялын сюжих варзыгары. Между дезень, вол щак шинны, каждый жин шемине плеть, кам мле сют пама булдарнине плеть, вара гала каждый не дед, кама жанмас про каждый год дершлет присуде. Сеть пухаган минде, сеть параган минде яваплы булмалла. Тень шагында сәде паны жүхнех түрек тіріслеген приборзем, е хадерзем туян малавзен? Волда через анжах шак приборзембе, шак нума ябалне ебр щу, пилок или плотность нет, тошлеме булдаратпыр. Анжах антибиотик сене, интезене, онда урх приборзем герле. Вол приборзем пызык завод сенже, е предприятие сенже бур. Ялды халық бір-біріне білет, ялды халық хайбе хай ішлемезді, уна шавындан татылма беді евр. Шавындарге урхмазем бұрын бек ішлемешкін. Кунда апла булсасын ялды шинзем, сөт пухаган ба көмілтір булсасын хайзем, бір кооператив ергелезе ямада булдара шешке? Пен республикарға юлашке жылзынче каламала улды кооператив шак сөт пешли. Классграмала был Падрель районжалы, Шубашка районже, деревенский двор тепер, агрокультура, агромол, молочные зори, Халь пильдеринже, Урмар районже, Ильже зеленые долины. То есть Шаванбек, Ялда, кооператив всем туза, хызем, sütне, хызем, пуштарза, тырышлезе, терпелезе, продукция ишлемеле. Был премш, те приехали Рашей районже и Чуваш республикинже. Вырастал самозанятый и хамжине ишлеп темеленде. Шав программа хали кырзыгать. Вот Чуваш республикте щитес вагатра пиде пызык лужын зем булаще. Кунберги шабах пирен Чуваш республикин пушлахе Олег Алексеевич Николаев тахоен Чуваш патшалық канашне яна ширура галары. Тептерес халебровтха районде штусы жүрепер. Шак февраль-мартинже шав правилзым тугаще кіске галарашы меня білдерет выл. Выл білдерет. Еп шагында кам сүт пешлет. Телефонба про программына лартмалады. И тем же раз ал бусмала. Бусмала жанже. Варезір самы заняты булатыр. Немле отчет помаламар. Анжақ шағында сөт заваттывадыр. Е турық заваттывадыр. Шав окшине банк урлемала. Шав туғышран 20% зәр түлледер. Орт немдеді мастер, но сен шағында премеш стаж булат. Ялда ведь хабен шлеген зен стаж юкка. Кунда стаж булат. Варезір пенсине тухма булдарадыр. Анжақ пенсии функция пробустать үлеместер. 20% шеш түлледер. Ол премеш. Щит біл деньги даран. Чуваш патшалыки пара чагында инейнме. Шитмил пинбейледер, шитмил бин зере кайла давр забаращи. Отмул бениледер, отмул пин кайла давр забаращи. Тогда жагында техника, трактор, еунвали мземгелле, ну взе дош херх процент таран, шагынзе тавр забаращи. Е абад илмеле, и ты менземирме тоже херх процент таран тавр забаращи. Аванберге мажут па шаг самозанят всем шлезагайза, шаг приле кооператив всем туза, шлезень, вот хазене, хазем ты шлезень, пагалых лайх булать. Сетпе ишлеген уйрым шинзем, тада міле шымалық сембе узугурма булдарашы шагын зырбышне. Каламала шагында самозанятый булзан, программине хал Чуваш патшалық республики ежинать, онда нумай шымалық сем булашы. Самозанятсем тада взем хазем, ты программизе худшынма булдарашы. Фермерзем енден тілішпе бұқсасын візем міле шымалық сембе узугураяшы. Фермерзем вали пен Чуваш республикинже, Рашей патшалығынже хал юлашке жылзенже нумай шымалық сем дорыш. Вол грантсем калапренде, кыжал тогда агростартап тепер ялы хужалығынже ялда шлегензене вол пиди интересленет. Пілдер сагырывын ұтла жин шағында шақ программына құтшынже. Ебірзене бұлышымыр шақ ішсенбе. Анжақ візенжен вон билешін жеш илжеш. Рашей Федерация уйырны ұқши шитмері. Кыжал шағында вон билік шин Рашей жай ұқшибе, тебір вон билік шил Чуваш республикин уйырны ұқшибе шутлапыр шағында вадыржин таран шақ программа ба ішлеме бұлдарад. Сүтпелес бұлзан шағында халветке фермер школе
шлезгаре. Шавында пір направление был сыродели. Сыр башлегенезе. Сыр бежерище. Да. Чынақта шак сүде, лайық паға сүде, мазен сутмала, вон биллік шерінден кебе. Хальнумая же шак сыр башлеме бушлары. Шав программа, ол программа перспектива, унда шак сыр башлегензе валет. Ата, пожалуйста, вон миллион даран, тенге, гран урызы барашы, кжалда. Шавын бірге каламала, кам ішлет, кам шутлать, взем вали, патшала кенжен, пулжызым бур. Николай Иванович, пирен хелле яланах сетхаге пызыкланса брать. Шу енне кайзасынах шагын хакне чагарзалардашы. Мінбе жиғынныжы. Кергонне хелле сүт тузелеси бірдак объем бапышкленет. Шавын бірге сетхагзем бірдак варашы. Шулабен, ытларах, шак февраль, январь, февраль, мартинже, декабрьде бушлазан, пурлама бушлашы. Сүтсем харашы. Шу жетіне жеребен сүт объемезем бызыкланашы. Шавын бірге хаксем бірдак пышкленеші. Шавын бірге ялгужалах производство зешлегензем, шак вышла воспроизводство деше прибег тузбраще взен хелле, шургонне, щула кергонне, прибег пролаза браще и низем. А пе ялда хнухна, провогатора бен шург провогада шавнорги шавнада пухмала. Николай Иванович, паян пирен халықран мен хак пасет пухащыға. Халықран пуғаш шерембе выдыр уж тенге per килограмм жен. Хош районзем ял шиннин ішне малагларашы, хожызем вара нимвырне де хумашы, сахалдара хукша дүлеші. Премеш был, объем был мало, пағалық был мало, тепре конкуренция был мало. Шавында шемек пулзан, шавынды хаксем бызык. Онда хал, вот пағар бір канаш районже хаксем бызык рах. Межін дезен, онда канаш, онда комсомольский де бур, үттезем де бур, епрежі де живых, шавын бірге, онда конкуренция бур хаксем бызык рах. Тада малдан менен бұшлар мыр келет хамырдан да. Сөде бір пағалық не хамыр тытса дырма бұлдарат бірі. Бір прогунлық оқшайлестезен, каран те бір ойықлық хамыра ябық туйма бұлдарат бір шавранда келет.